Kiambote, vamos kuzala una tutondele, vivila fyoti, kwendiko, sitolonga ndinga cheto, Kikongo, Izambote. Kiambote, sito wankunga, waimbilwa kwa tata, Oliveira, epangizo yetu siya asoneka menawa, epangeto mevei, kalute kumono kasi muwatu, Muwakena, Muwakena, Sonica. Vamos ouvir a música do Papa Oliveira. Depois você vai escrever. On va écouter la Papa Oliveira. Et après, on va prendre notre Papa Gudissisa. Ça va? Ça va. Ouais, tu peux écrire et puis m'envoyer sur le chat. Ok. I'm going to share my screen. Un momento. Ok, tá aí. Quantos? Umbanda que moyo e quare nyai kure manye umbanda Umbanda que moyo e quare nyai kure manye umbanda Okunza ya diake moyo Wabo kwenda kwa kumuna vinye Yenta lwaloso Ikuza ya kwa kwe moyo Watu wa wana vaye tokake Siaza ya kwa Mwe moyo ekware wa wana bamba mwanzile wakale dimbu Wabebe yo mwana Tata porno ni waiyonvelwe Wabebele Oya wabebele Umbandange moyo ekware Ia ye corre manye Umbandanga Umbandange moyo ekware Ia ye corre manye Umbandanga Umbandange moyo ekware Ia ye corre manye Umbandanga Vamos répéter. On peut répéter la chanson, hein? Oui. Ok, let's go again. Vamos. Dá-me minuto só. Tecnologia só fala quando você está live. É sempre assim. Yeah. On va. Let's go again. Umbandange moyo ekware Ia ye kure manye Umbandanga Umbandange moyo ekware Ia ye kure manye Umbandanga
funza ya diake moyo Pavo kwenda kwa kumuna bine Yenza lwaloso Ikuza ya kwa kwe moyo Watu wa wanavaye tokake Siaza ya kwa Msedi moyo ekware wa wana vamba mwantile wakale dingu Waplebe yo mwana Tata kordoni wa yiyombelwe Wabebele Oya wabebele Umbandange moyo ekore Dia ekore manye Umbandanga Umbandange moyo ekore Dia ekore manye Umbandanga Umbandange moyo ekware Iya yekore manye Umbandange Wow. Tutondele. Apangizeto. Soneka de soneka. Papa Oliveira yimbiri. Sitowa. Kia. Tozaya kia sonekene. Mama nengwa lina. Kituzolele upa. Kumbazanga moye epore. Ah. Epore. Não, muito bom. Jambote, tutondele. Mana lina. Mana makeste. Desculpa. Nengwa makeste. Omba ingeta. Ombanza emono epole. Mana ubanzanga. Ekuza lonso kituzeye moyo. Abeto ye mwana. Ombanza emono ombanzanga. Muito bom. Opete omono mwana bebe. Omwanza emona yaya epole. Mwana ya embanzanga. Canta aqui do Cista. Franchement, bravo. Bravo, Gloria. Merci. Franchement, c'est compliqué que Kumbanza, c'est tout. Hein. Franchement. Umbanzanga, ça va, c'est bon, c'est bon. Umbanzanga moyo. Muito bom. Não, desculpa, eu estou falando inglês. Amanhã eu vou mudar para o inglês. Ok. Maintenant, je vais lire le Kikongo. C'est Papa Nzagundomba. Je lis le livre de Papa Nzagundomba. Alors, je crois que ça va être facile pour vous de comprendre. Je vais lire le livre de Papa Nzagundomba. Acho que vai ser fácil para vocês entenderem. Je vais lire. Vous êtes prêts, hein? Alors, mon accent, c'est facile à comprendre. Ça, c'est juste l'introduction du livre Nkongo Kisi Congo. C'est le livre de Papa, le livre Papa Nzagundomba, et le scripteur du livre en Kikongo. Hein. Il a écrit tout le livre en Kikongo. Ça, c'est vraiment le principe, l'introduction. Alors, elle disait, listen, disculpez, je m'excuse. Écoutez, je vais lire. Hein. Oison, c'est intéressant. Finkan nkanda fya fintsonekene fyo muteza susumuna ngindu zankango uzolanga
Je vais répéter. Finkanda fiafi, tsonekene fio, muteza, susumuna, ngindu, zankangu, uzolanga tanga, nsamu, mundinga zeto, za kisinti. Vous répétez. Finkanda fiafi, tsonekene fio, muteza, susumuna, ngindu, zankangu, uzolanga tanga, nsamu, unandinga zeto, za kisinti. Ah. Je crois que j'ai un peu compris, un peu, hein. Allez-y, vite, vite. Je crois que ça veut dire ce livre Fikanda, donc c'est ça, non? Fikanda, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est diminutif maintenant, tu es bien parti, ouais. Ouais, ce livre parle de Ngindu, c'est l'idée, ouais. Ouais, c'est l'intelligence ou l'idée. Et de celui qui veut parler notre langue. Bravo! Bravo! Ouais. C'est ça l'essentiel, bravo! Ouais, je crois que ça veut dire ça. Ah, tu vois, alors, c'est mon instant le problème alors. Parce que quand c'est le vieux qui parle, alors c'est dur. Alors c'est moi maintenant. C'est moi votre lecteur. Non, mais parle vite aussi. D'accord. Ok. Ma question c'est... Não entendi muito bem, mas algumas frases que eu percebi, ou a frase que eu percebi é que se tratava do livro, né? Tratava do livro em que muitos aprendem o Kikongo. Acho que é assim. Ah, ok. Muito bom. Ngolina, que mambo sono que nem? Eu também, um bocado que eu entendi, tipo livro, Kanda, coisa, escrito numa tese, na nossa língua. Muito bom. Ok, muito obrigado. Merci beaucoup. Desculpa, por falar, desculpa. Na nossa língua, mais ou menos. Ah, ok. Ok, muito bom. Elle disse, je vais traduire, hein, votre traduire, Finkanda Fia Finsonekene Fio. Ce petit livre, je l'ai écrit, et ce petit livre, Finkanda, qui est le diminutif, non? Finkanda Fia Finsonekene Fio, Muteza Susumuna. Rappelez l'idée, hein, la pensée du pauvre, l'idée du pauvre, que gauche sont de l'air dans notre langue, ceux qui aiment lire dans nos langues nationales. Merci beaucoup. Sanguzandinga zetu, ok. Yeah, muito bom. Tutondele. Tutondele. Jambote, jambote. Vamos agora, maintenant, Ngana, proverbe. Ngana. É com música. Papa Guédichet, tu peux lire un petit peu? Eu não tenho câmera. Pardon. C'est portugais. Ok, s'il vous plaît. Se dit des jeunes qui ne s'accommodent pas aux conseils de leurs parents ou des adultes en général. Alors en Kikongo, on dit Aleke Ntumia Nzenze Kamitwanga Mwambako. Merci beaucoup. Well done. Yambote kilo. Ngwalina.
Diz-se nos jovens que não se conformam com os conselhos de seus pais ou dos adultos em geral. Em Kikongo, dissemos assim: Aleka tua mianzeze kamitwanga mwambako. Ah, muito bom. Tutondele, jambote. Nenga Glória. Disse dos jovens que não se conformam com os conselhos dos seus pais ou dos adultos em geral. Em Kikongo, Aleke tumianzenze kamitwanga mbanzako. Ah, Kamitwanga Mwambako. Muito bom. Próximo slide. Papa qui dit ça à vous, s'il vous plaît. Mauvaise herbe croît toujours. Mhm. Ambote ya kwendanga, ambi ya salanga. Ah, well done. Ambote ya kwendanga, ambia salanga. Vous comprenez le sens, je crois, hein? Ouais. Ouais. Malheureusement. Infelizmente é mesmo assim. Nengualina. A má erva cresce sempre. Uhum. Em Kikongo falamos Ambote akwendanga yambi ya salanga. Tutondele. Nenga kese. Bom, o slide aqui não apresenta, mas é para dizer, sim. O slide não apresenta, mas é para dizer que a má erva cresce sempre, né? Os bons partem cedo, os maus ficam mais tempo. Os maus, né? Ficam mais tempo. Para dizer ambote e a kwendanga, ambi e a salanga. Ah, well done. Well done, tutondele. Well done, tutondele. Jambo teki kilo. Yeah, eu suta kaisa pangizeto. Nengo makese. Kunanzo mavimpi, Ingeta tunavi eyenwe. Oye, tompe, tuna mavimpi, tutondele. Nengualina, kunanzo mavimpi, Ingeta, tuna mavipi. Iye, não é? Oye, tompe, tuna mavimpi, tutondele. Tata kitusisa, kunanzo mavimpi, Ingeta tuna mavimpi yeyenwe. Oye, tompe, tuna mavimpi, tutondele. Waouh, yambo teki kilo, très bien. En tout cas, ça c'est bon. Ok. Attentif, soyez attentifs. Fiquem atentos, atentas, atentas. Ok, vamos. Je vais lire deux phrases en Kikongo. Vous allez traduire deux phrases en Kikongo. Duas frases eu vou ler em Kikongo. Vocês vão tentar traduzir. O exercício aqui é a gente saber a importância, entendemos a importância dos sons de Kikongo. Notre exercice, c'est de comprendre l'importance du son, de la tonalité en Kikongo, son rôle. La première phrase, c'est Kakambuka una munabuka. Kakambuka una munabuka. Avambuca. Avambuca, sim. Avambuca sim. foi cortar, não? Perdão, pode repetir? Avambuca foi cortar, não? Avambuca una munabuka está. Avambuca está ajoelhada, não? Quer tentar, muito bom. Papai disse ça? Quelques idées?
Nkaka Mbuka, donc grand-père Mbuka, non? Ouais, grand-mère Mbuka, ouais. Wuna. Elle est, ouais. Elle est Wuna. elle est elle est quelque part. Muna. Mbuka, ah, Mbuka, je sais pas ça veut dire. Non, 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 attends, ça c'est l'exercice. Mbuka et Buka. Hein? Kaka Mbuka, Una Muna Buka. Mhm. C'est ça l'exercice, c'est l'important de savoir la tonalité, hein? L'importance du ton, parce que ça change le sens. Hein? Ça avait l'importance de NM. Hein? So, Mhm. NM, par là, pour de sentir. Ok, Non, ouais. je vais expliquer maintenant. Mbuka, c'est le nom, comme vous savez, Deixa que, eu comme ça, ver. mais on dit le nom de personne, hein? D'homme et de menine. Mhm. Mbuka, c'est le nom féminin, souvent. Je crois que c'est juste le nom féminin. Alors, Buka, c'est la foule en multidão. Elle est dans la Ok. foule. Está na multidão. Ok, maintenant c'est facile à Então traduire. Hein? seria, então Ouais. seria a avó Mbuka, né? Está no meio da multidão. Ok, right. Le fait- Nembolina. Yeah. Avant A Buka, Vambuca está era no multidão. meio da multidão, pode estar com a Mhm, multidão. Papa qui dit ça? Donc, grand-mère Mbuka, elle fait la queue, elle est dans la foule. Dans la foule, voilà, très bien. Ok. D'accord. Alors, attention, attention, muito cuidado. C'est déjà avec uma frase. Kansi yandi muntu buka mene. Mais, É, mais, yani mais muito. elle, Yandimut, Pensez donc à, elle, pensez à la guerre, hein? Papa qui disait, pensez à la guerre, les militaires, durant la guerre. Hein? Yeah, mas ela não gosta de estar lá, algo assim, não? Mas ela mesma é tipo assim, é tipo aleijada, não? Ah, you're getting there. Buca, ou sei lá, uma coisa. Bukama. Donc, elle rampe. Papa qui dit ça. Donc, Bukamene, hein? Bukama, c'est, hein? Bukama, Engatinha, Racheja. Hein? Rastejar, é mais ou menos isso. Kagambuka, unamuna buka, kansi de muntu, buka mene. Buka makena. Ok. Merci beaucoup. Muito obrigado. Tutondele. Vamos começar então, vamos à nossa lição. You done well, hein? C'est bon, hein? Papa que tu sais, merci ouais, beaucoup, hein? très bien, merci. En tout cas, je vais commencer à lire pour vous maintenant. Ok. À notre leçon d'aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui, c'est leçon 3, leçon 3, section 3. Section 3. Ah, desculpa, vous mettez. Attends, je vais. I need to share my screen. Yeah, ok. A diretora junta não está ela que anda a ler isso. Ok. Tive que printar. Preste atenção. Essa é uma nova lição. Attention, c'est une nouvelle leçon. Ça, c'est. Muita atenção. Nengolina, lina kutanga, Zolele
kutuvingile, Mhm. elo, Nzolele. nzolele kutuvingila. Mhm. Papa qui dit si ça? Zolele kutuvingile, Bien, très bien. elo nzolele kunuvingila. Très bien. Nengwa makese. Zolele kutuvingile. Kutuvingile. Mhm. Elo nzolele kunavingila. Kunu vingila. Papa, tu vois, la première personne et la deuxième personne, hein? Zolele. Ouais. C'est toi, you, nzolele. Attends, c'est qui, hein, Lina? Yeah, Nengwa Lina. yes, ele ayude. A segunda pessoa é essa aqui. A primeira pessoa está aqui. Eu. Tá vendo? Okay. Nengwa makese, tá bom, né? Tá bom. Yeah, porque a importância de NM na nossa língua, NM não sai. Quem tira NM está matando nossa língua. Nengwa makese. Zolele kutusadise. Elo nzolele kumusadisa. Zolele, você, toi. Nzolele kunusadisa. Vous, nous, elle, está vendo? Plural aqui, hein? Kunu. Não é kutu. C'est kunu, c'est pas kutu. Kunu. Ça, c'est elle, nzolele kunusadisa. Vous, you, vocês. Desculpa. Ok, vamos para. Quem não leu? Papai que disse ça? Allez-y, s'il vous plaît. Zolele kutusadise. Elo nzolele kunusadisa. Merci beaucoup. Nengwalina. Zolele kutusadise. Elo nzolele kulusadisa. Muito obrigado. Next slide. Zolele kutumone. Nengwa magese. Zolele kutumone. Elo nzolele kumono. Kunumona. Kunumona. C'est écrit, ça c'est pluriel, et c'est plural, hein? Kunu. Kunumona. Kunumona. Papa, que dit ça, s'il vous plaît? Zolele kutumone. Well done, très bien. Nzolele kunumona. Très bien. Nengwalina. Zolele kutumone. Elo. Nzolele kutumona. Kunumona. Kunumona. Kutumona, c'est quoi? Ok, então, kutumona. C'est-à-dire que. Vos ver? Papa qui dit ça, kutumona, ce serait quoi? Nous voir. Est-ce que tu veux nous très voir? Bien. Très bien. Ça, c'est deuxième personne pluriel. Kunumona. Mais qu'est-ce que c'est bon, hein? Ingeta, papa. Aqui, kunu, eles. Vocês, Kunumona. Plural. Plural, ok. Vous êtes apprenez qu'on peut faire là, vous êtes en train d'apprendre le Congo pour parler. Ça, le cours a été écrit, et donc c'est destiné pour. L'objectif, c'est de vous apprendre à parler. Que l'objectif do livro foi escrito para a gente. Você aprender para falar. Não é língua de turista, né? Só para saber os nomes de artigos. Quando viaja, faz a viagem no país. C'est pas comme la langue qu'on apprend pour les touristes. Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça en français encore? Papa nous dit ça? La langue pour les touristes? Ouais, c'est juste pour les mots pour vous dire. Comment dire ça en turkish? Comment se dit
le crayon et tout ça. Ça, c'est pas l'objectif de ces cours. Ça, c'est pour nous Ah, apprendre à parler. Hein? ouais, c'est pas. Ouais, vous êtes en train C'est de pas. parler sans le savoir. On est en train de parler. Ouais. Quem tá valendo? Olha só. Esse é novo, não? Ah, ok. Nengualina, vamos, por favor. Zolele kutu sonekene Então, elo. Kutsuna Kene. Uhum. Ya, zolele kunu sonekena. Papa, que tu ça, papa? Zolele kutusono kene. Très bien. Elo. Nzolele kunusone kena. Très bien. Ngoma Kense. Dinga. Zolele kutusoneke. Nzole Kutusona Kene. Kutusonekene. Elo nzolele kunusonekena. Muito bom. Jambote. Tondele. Nengualina. Zolele kutu lambile Muito elo. bom. É um momento, vogal longa. Kikongo, c'est le respect, hein, la voix longue, que le respect à vogal longa et à tonalité. Quand você diz panzo, diz pa, mbunga, não é bunga, mbunga, mbala. E essa coisa é importante. Uma vogal longa, zolele kutus lambile. Nengualina, faz favor. Zolele kutu lambile elo. Nzolele kunu lambila. Thank you, obrigado. Tondele, papa que disse isso? Zolele kutulambile. Elo. Nzolele kunulambila. Muito bom, muito bom. Ngoma que sei. Zolele kutulambile. Elo nzolele kumulambila. Muito bom. Qui là, c'est visiter quelqu'un. Qui là, et visiter alguém. Nengualina. Zolele kutu kilile. Solele kutukile. Kutu kile. Elo. Zolele kunu kiwi. Kunukila. Muito bom. Kilikila. Kunu, muito bom. Zolele kilikila. Okay. Papa, tata que tu sisa. Zolele kutukile. Elo. Nzolele kunukila. Très bien. On est en train d'apprendre le Kikongo. Prochaine fois, tu rencontres, tu es devant quelqu'un qui parle bien Kikongo, tu poses la question, tu parles, hein, tu pratiques, hein, mais en pratique ce que tu as appris. Nengo que você entendeste, né? Estamos aprendendo Kikongo. Próxima vez você perguntar à mamãe Emily, faz essa pergunta. Zolele. Tá bem. Então, essa pergunta é o quê? Vamos? Zolele, Zolele kutukile. Yelo zolele kunukila. Les enfants, ok. À crèche. Yeah. Nengualina. Zolele kutu vivile. Elo. Nzolele kunu vivila. Muito bom, muito bom. Très bien. Zolele kunu vivile. Elo. Nzolele kunu vivila. Tata que tu sisa. Zolele kutu vivile. Elo. Nzolele kunu vivila. Ah. Oh, Gloria.
Ah oui, there, não está. Ok, on va. C'est les enfants. Nengolina. Zolele Songe. kutusonge. Mhm. Elo. Zolele kunusonga. Songa. Mhm. A vogal longa, la voyelle longue. Papa qui dit ça? Zolele kutusonge. Mhm. Hello, nzolele kunusonga. Voilà, très bien. J'aime beaucoup la prononciation. C'est très bon. Très bien. Nengolina. Zolele kutusamu. Kutusamu. Samunuine. Mhm. Zolele kutu Elo. samunuine. Zolele kunusa. Nuwina. Muito cuidado, ali tem dois I, hein? Double Yeah, I. win. Vogal longa, longue voyelle, hein? Voyelle longue. Papa qui dit ça? Zolele kutusa munuine. Mhm. Hello, nzolele kunusa munuina. Samuine, raconter, expliquer. Ngoma que se calma, calma. É assim a vida. Zolele kutusamuine. Samunuine. Samunuine. Elo. Nzolele kumusamunuina. Ok, eu vou voltar. Muito bom, obrigado. Vou voltar um pouco atrás. Aquilo que você não leu. Acho que não leu isso. Pode começar daqui. Você. Zolele kutu. Zolele kutu. Kile. Kile. Yeah. Zolele kutuil. Kutukile. Kutukile. Visita. Kutukile. Elo. Nzolele kunukila. Muito bom. Essa. Zolele kutuvivile. Elo. Nzolele kunuvivila. Ok. Eu vou ler para si, depois você repetir. Zolele kutuvivile. Elo. Nzolele kunuvivila. Tenta ainda. Zolele kunuvivile. Well done, muito bom. Elo. Nzolele kunuvivila. Well done, muito bom. Zolele kutusonge. Zolele kutusonge. Kutusonge. Zolele kutusonge. Elo. Nzolele kunusonga. Muito bom. Último slide. Deixa-me ler só para você. Hein? Zolele kutusamunuine. A vogal longa, longue voyelle. Elo. Nzolele kunusamunuina. Zolele kutusamuine. Elo. Nzolele kumusamuina. Ok, muito bom. Lembre-se, a pronúncia, já sabe, varia, né? Depende da région. Et dans la prononciation, ça dépend de la région. Pourquoi tu dis ça? C'est comme dans toutes les langues, mais c'est ça, le fondamental, c'est ça. Hein? C'est bon comme ça. En tout cas, je suis vraiment impressionné. Une minute, laissez d'avoir. Yeah. Ok. On est à la fin, hein? Well done. On va s'arrêter là. On a eu quelques problèmes techniques, mais ça va. Pergunta. Pergunta. Question. Aula livre. Conversação de Congo. Não entendi. Sugestão, no caso. Uma aula livre. Começar a tentar falarmos em Kikongo. Ah, ok. Já pensei nisso. Ok. Já pensei nisso. Muito bom. Papa, elle vient de dire, tu as compris pourquoi tu dis ça? Non.
Un livre pour le Kikongo, non? Ouais, elle dit que si on libre, donc libre en français libre, donc si on pourrait avoir des sessions juste pour, disons, Conversation en libre, hein, Kikongo. libre comme ça, open, juste pour le dialogue, hein. Ouais, On c'est doit bien ça. dialoguer du Congo, hein. Ouais. Maman, Nengoma Keste, pergunta. Bom, não tenho nenhuma. Papa qui d'ici, en tout cas, chapeau, hein, merci beaucoup, hein. Ouais, c'est gentil. Il n'y a pas de Ça, c'est souci. l'amour pour notre langue. Ça, c'est pour honorer nos aïeux, hein. C'est ça. Exactement. Ok, loin de Gambote. Tout fier au qui dit. Ah, ça va. Oui, ça, papa qui dit Piao Kidi. Moi, on peut Piao Kidi. Ingeta. Ok, bye bye. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir, carrément. Au revoir. Au revoir. Desliga, então, você espera, vou desligar depois. Será que é um bote então? E é tu com ele? Pourquoi me botter? Gambote, é. É, né, vous avez pas qui Congo. Waouh. Vous avez envie de parler, ok, c'est bon ça. Ok. Ok, bye bye. 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 Será que é um bote? Ganda Gambote. Estou onde ele? Estou onde. Vai bater.